What kind Deuteronomy chapter 31 verse number 6 now. Was it be strong and courageous? Do not be afraid. Israel, for your Lord God goes with you. Baby, I wouldn't be a nyankopon kan ho. He will never leave you nor forsake you. Deuteronomy chapter 31 verse number 6. And I pray trade ampo nyankopon wonder mon kan ho. Wonder mon wow. One more akoma swadi nyina embre mon fama. E from Hitman. Marching from Ebra Kwabena. And I pay yanko basre kakra. Everybody, come on. Sorry,
1 minute after 6 a.m. here. And it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. And it's a beautiful Tuesday morning. Abrazo see a Daniel Kupase 0593406565 0534050199. Daniel Kupase Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Brother, Sir, Kodiano pay wapum to say. Brother, good morning. Ejo Sopa. Brother, happy so day. Thank you so much. Yanko Ponchra. Ewo nkwansha de man no pay. You are no pay me den yamia sia Microsoft penny. Honorable Richard Jeron Doche Anyagbede. Me den yamia sia ma honorable Canada Japan. Me den yamia sia ma me fiefo. Me den yamia sia ma me yere ne me ma. Me den yamia sia ma 49 nana. Asante Zongo. Me den yamia sia ma Kofi ma Mekua. Me den yamia sia ma Mrs Minta. Medenya miasi ama loyal fans of the presenters. Medenya miasi ama menam fufu nyina ani madwuma yefo nyina. Any DL College Association. Ena wo ena Sami B. Medenya miasi ama Obia. Right. Mateme da se papa. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Dora ya jewaja no pe wapum to say. Acho me hu ye, me gidi se o hu ye. Nyame adome so me hu ye papa ye na nyame ase. Hitman opa we me da nyame ase. The mama bravo. So I share me some departure in the business for the Sunday radias, Edama, Era Mama, Ewa Plan, DJ, Ganama, Ewa Betch, the DLFM, and Anita Commando. It's my Sunday radias, Edima, in your Nyankopon enka onso hwana pe. Good morning. Good morning. Doctor Mentwempena so hum anope wapom to say. Na me adawroma. Mentwempena. Metia pop anopai na numu na mede afida ema nyankopon se wahwe musu abom ho ban menti asinkabone bia ye anopai a na tactically no ayasida na mede ma otwempia pon nyankopon a Hitman ohwe no mi nusu a oma ye ho ema sem metanya mi ase e de ma me sofo pani Pastor Emmanuel Ayitevi eye Pentecost sofo a ono no ye district pastor awutsugum enu efri wa Pastor Patrick Esiedu eye area head awutsugum anopai ono yere me da nyamia sekese pa adimo mu ye pa mentwempra makraw anopai Mentwempena na pe me da se. Good morning. Good morning. Wabaya ejewa magi aka anti magi anopai wapom to say. Yamen kan ho ate. Amen mama. Anope de wa bonyom afutu nso ade ba ye na ye. Obia mfa no mfa mo ne bra. Ade bia wo ye no. Hwese de ye Yesu fa na. Yamen shira wate. Ele yeokrada. Amen mama. Wa bo kra ho nyom ankasa. Yamen ma mfi adom kwadom. Amen. Be dawrade ase wone bambo ne ne hweso pa. Ode ahwe me ne me ma ne me nananom me fi panfo. Oh, nyame asa ye na de ni biem. Ya da ye ya sorry. Ahome aguye mu. Ya yo krati asefo. Anope ya sedan kanede me dawrade asema wo no abusua. Famene na abusua, kofi me na abusua. Dia kama abusua kase. Me dawrade asema bibia kra ne na defini ni fiba. Me dawrade asema mofre nyinara, yufu nyinara, empanifu e wo my Ghana mu. Me dawrade asema wo bibia brabo. Omututu anamo si Yesu de mu na renche na Yesu aba. Unya wiase ne nyina na ofere wo kra emfaso biara ni so. Agbo Yesu na wonto anope wa ye na de ni biem. Wata bie mi han sese de ato ye nso. Enframa ye humi ya nto ye ntia de a na ya fidan kuto oni nyame nya adwuma. Bye bye. Amen. Auntie Magimeda say. Good morning. Good morning, Dr. Mrs. Mintana pe wapom to say. Dr. Me here na won so e. Nyame adome so me hu ye papa. The radius ne ne waye. Ano pensu ye da nyame ase ene efiefo nyina ya sam ne say. On sane fi so meje na seda ene na yeyi. Ano pe ye hwe nia waye ya. Ye ne hwe a ye de be hwe na na mu say aseda. Ne nu he fi ye wo. Nso meje na seda san kwaso ya bambofo. Ma ye fi ko ye fi ba.
ohu ye mobo no die o akonye so nyinem anope royal fans for echi obi bia na sasa akode 49 aw chema ba kope echi obi bia rade ntina ni mu nchire ye nyina papa nyame onhura no onye okese onko so fa onko bebia we ni kire onfa onko onyi hu fi oha bia ebetu kwan e wa bra wo konimu omo ho ban so fa no pe Mr. Sammy B michia bebre ebusia kase amosia wo ya mintina ni minchiro bia ne oba erade fa na mbra na webedu so erade nka no ho na ne amoye bia enye nkunimdie mamu ewo Yesu din mu amen Yeah, that's it. Good morning. Bidia Maitio. Asante Zongo na pe wapo muti sai. Asoso hina sa fehu ara da uruma. Batima bedu wa mbepe manu aduane. Mati unkan die. Ija se Yehowa wa yeri nyina awie. Amen. No pai asa fehu a wonti wani mu enkyira wo watafo ani wate. Amen. Omo a wonka ho pa se ni a wo de ba no damu surunko. Damu surunko. Wo mi se wati o beti kasari bi die, wati bi pen die. Na nso so ni nyina mu no. Wo kanya yen. Tinyago ponka ho. Oka ho pa wo ba kwajo sabibi anopai asafewu eni kan ho fo wana eni eye ewura sa kwari ai kofi ma owura kofi ma owura ibas anopai azadi zogo misi dadi lumba nyu bosi ye fo do mom yago pon kam ho abuja kesi a debia ma antimage kase ye de ho abedom yago pon kan ye nyina ho ti anopa bia beti ye ho yanko kasa omwaye no te ye shim ebra na bra nu nyinara. Amen. Amen. Asante Zongo, yeah, that's it. Good morning. Hello, good morning. Me pacho your first saying. Me pacho, your friend is Sandra. Me friend is my friend. Sandra, ma minti wano pay. Bako blende so me danya ko ponse. Ti wa mama ni mebusia. Ye hu high first ma share so aboy ho ban. Techema da ya bodum na se moja di ye mu afusane. Na ye hu ma asema na ya aseda nko na nda no pay ye de be ma no. Edanya me ase de maya maame mama Priscilla osu one ne mba ene na ebusia mesia nyakopon hoden de ma one ne ma ni na mesia anya me ase de ma edima ye fa wo DLFM mu nyina mu nkwa ene ma brabo ene DLFM tiefo nyina wo wi ase afa na nyina medanya me ase de ma ye nyina ye nkwa ene ne ya brabo bra kwa bra mo ne nyame nye eduma nyakopon enka wonso ho anopai. Good morning. Good morning. Me pacho your first saying. No minti wano pay. Very uncle Posse, so boy who blind. And a player to take a mother, but you know, dear Mofusania, and pay the academia year, the man. Then I don't see army. Many that's a so. What to be a friend and an opinion what was said about. Good morning. Good morning, Blackova. Me pacho your first saying. Pacho ajo fusion, I will see what I draw my minti wano pay. Blackova na pay the Yamiasi. Acho weekend many anom yeko yenkum koye e wo be mai sikuma ya bedu asumbi mo ya ntasen kabone ana pe mi solo ye mente ko bia na se da so tia na bojari dia futane a e tia se dan kan din ayeye nkano ye dana se wa konyine mu benina ode enko bene ye mba ne ye nuanom nyina na ye da so tia se a ye dana se wa konyine mu bakoma Yamin Koson Kasamo, it is bringing Nadia mechanic saying Yamin Wakuma Swadima. And in Ben and Ben Nadia would be gay. Yet I was Yamin Show. Amen. Amen. May that say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Me pacho udini baby akase free. Coffee Valley. Coffee mami too. Na bia woko de. Nyame ado me ho ye papa coffee. Ye dan yame ase. Me mo happy so day. Thank you so much. Me kan me dan yame ase ema me atabra broni. One ne mba ne nebusia. Me sa dan yame ase ema Doraye jeweje ye papa Mr. Sakode Asante Zongo Sandra Tema Free Zone emi obi biara o tie DLFM anopai. Hitman onenga menyeju. Nyankopon enka wonso ho anapai. Good morning. Good morning. I'm going to say. Me ba try ye ho your papa your friend saying. Linda. That's it. Asalaja obakora. Linda mami ti wanopai. Ndana peso eda onyamia se. Se onyankopon de yankwa asante ya. Oneme ma ikunu. Eneme mawufo nyina. Yente boni bia. Eda hote nkoma moja die mumfu sanya. Eda nasi bebe.
Sanda Yamiasa de Mamma, Mamma Sam Day School, Omudi Diemu, Omu Nantiemu, Omu Katrum, and Copuan Quasana Bomb Ban. Sanda Yamiasa de Mawanka San, Black Obina, and Copon Bomb Ban on show so. Omo wa huadi, omo wa teke menye du, omo wa mama enye du, enche watamfu, omo wa sama Nyankopon dia shawa nono, omo ni chie manipa nyina hu se ono Nyankopon oye kese. Dia Nyankopon no pese onfa onye no, Nyankopon onfa onye na dia si nyina hu ne kase ya Nyankopon tine ya. Medanya miasi ama odobroni na sexy. Sɛ Nyankopɔn hyira adwumayɛfo no nyinaa na ɔma ma ahoɔden ne adwuma pa a moyɛ mboa yɛ ɛwɔ Ghana yi ma nnipa nyinaa hu sɛ deɛ dadi so de ba yɛ nti ɛso mfasoɔ ni yɛda no ase bebree adom nti amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pa chwe fro say. Yes, I'm na say me ka say free tema. Na say anope ma minti o. Nyame ase say nen so de ne nkwa kye yɛn. Wanhwɛ yɛn fom so yɛ bɔne yɛ mumu yɛ so ɛne yɛn di. Ya seda de ma bi. Sada nyame ase ma wankasa het ɛne anoma nam. Dan nyame ase na santi zungu. Dan nyame ase ma nankasa me wofa. Reverend Emmanuel Justice Amu aso uni legend blood so for one ne. Dan nyame ase ma madusu ane madofo nyina. Na menka mo. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Me pa chwe fro say. Your friend Ziggy. Ziggy ma minti wana pay. Mi danya kwa say. Se wa she nyina so. Mi chia Ziggy bi. You. Mate me da se papa pase won so otumi afre na no pay wo de wase da ba ma me aren edi free poku ase na de ba no pay. I say happy soul day to you. Bra kwabena. I thank God for my life. Ma me aren edi free poku ase sa na pay. Wada Nyankopon ase. Woni na busu asante nyina ka se rade ye da wase papa pa. Good morning. Hitman. What's the anope wapom to say? Bacho Nyankopon adum ejina so. Bacho so wo ye de. Nyame adom nso me hu ye papa what's the? Nyame ne hene. Hitman. Because every do cancer. Right. Me da se dem otu fu Nyankopon. Awmo bro hene defo hene bambo hene. Nyankopon re tumi so chia obontam no. Se Nyankopon ye de aseda na ayiye ni kabiama no. Eso agi ye free musu asan kwanhia patuwo yare ohaw amane so hwe biala mu. Beda nyame ase edi ma my patupa lady aye geneto furuwa beda nyame ase edi ma no beda nyame ase edi ma mama asarabutwe majo beda Nyankopon ase edi ma Auntie Mary awo Japan estate beda nyame ase edi ma Christy awo Santonu edi beda Nyankopon ase edi ma Gifty Ata awo Gulf City tema Nyankopon enye obi akese aduminti amen. Amen. Chief osebo apia edi free time na de ba na pe oso woda Nyankopon ase papa pa em de ma na busu asante nyina titu ne ma aseda na fe me sure osebo apia chief osebo apia ana pe ne message a wode aba woda Nyankopon ase eno no. Good morning. Good morning, Hitman. Dexon Bada akukwa kujeje achima de kura no pe wapo to say. Mr. Dom pa bon ya fi mi hu ye pa. Minti wano pe. Yes you hu ye pa. Nyame ase. Anopa yi so de batwedi ampon ba fe ya dom. E ko to bre me hu ase ka chene fe. E radi anopa me da wase. Eda wase. Me da na se me wi ase man. Oman Ghana. Oman pe ene na abu afunu mi nyina me da na se. E me di DLFM ko far bai. Ana ejuma efo Hitman sami bi amen. Amen. Me da si yan fa final caller. Na fe na opa yan fasida NC ewo deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadi ne so. Me be for the very final caller. Messages kakra wa hanom. Me hwe na fe menkin kan ni nyina emfiri honom ene anopa. Kofi ma e the message about say good morning Black Crab. Now I thank God for today and I'm also glad to see Tuesday. Happy Sunday to you. Your friend Kofi ma a shaman Diamond City eho and a coffee ma the message in the frap. What the banana pay? We say thank God for a beautiful Tuesday morning. The Nyankopon ya ma no edoso papa pa anti geti edi free dan soman ene de ba
and anapay. Good morning, Bra Kwabna. Indeed, it's a beautiful Tuesday morning and a wonderful day. Nyankopon ayeyi enkanidin. DJ Ghanaman, Edifri DLFM, annex and a Dubai. And anapay. And finally, this one says, good morning, Bra Kwabna. I thank God for his blessings and mercies. Amen. Your family, Nana Bwaji, Midifri Kuntun Satellite, as I can see, Enkoma. DLFM Callers Association nyina abusia aha ane edi aseda yedi besi twedi amponya akopon wontie na aseda na fi wonye akoma so ade nyina emfama adominanti amen.
minutes, 1 minute after 6 a.m. I was your brother. Good evening, some of the latest around the world of sports. And your man, my man, is in the building. This man can do something up here. Where's he from? Good evening, someone up here. Crowd Shishipa. This is a special good morning and confirm our Auntie Maggie. Wabaya Ejiwa Maggie. From DJ 7 walk of Freudia. Special good morning and confirm. And I saw the latest around the world of sports. Bismarck, I do say, a man of friend, man busy. Man busy, and pay what to say. It's right, man. And it's a beautiful Tuesday morning. And then you daffo for up. And then you benada offer you bosomeno that tosu aduonu ba ko won fimpim yenu ene aduonu siam. We don't have to let fear stop us. Don't let fear stop you. Okay. Or your past mistake define you. Keep pushing, keep believing, and keep trusting. Ema bibia emu wa bemu de biarada. Koswa ye de woyem. Na fenya rehemu bi say one day de woye no. So woye ni ye nko ade a wo betwa so aba. Woye ni ye a wo betwa so aba. Ba woye no kokwa salakada sekala. Yes. Wo benya lakada sekala result. Sama make an tie ni ye pa. Abraba ye bono. De wo bedua bia no. Enu na obetwa. Na na me na na kasem bia kire me. Wose wo sum ani ha fidi a wo ye agya wadwo. Ti se wo sum afidi a wo sum ni yi. Wo de ani ha esum afidi ni biara biara wo be ye agya wadwo. Ba se wo sum afidi ni yi a wo be yi nam. Yes. Na wo fa ho te sen. Wo fa ho ye. Wo fa. Say Thursday coach no. Ene? Touchdown. No, and then what touching on Thursday? Thursday on a media and Bekasa. Oh, I see. Alisa Hotel. And TV, honey, obey me dinko matches or for dear. By hook or by crook or court cabinet. Well, for management, and when you bre papa and us at 5 a.m. No, for management. They don't know now. Oh, Mamenda. She was about Pia Mamenda. Yeah. Or say, Wafa has been called to the Black Stars. She was about Pia Sama or they buy no. No, papa no information free. Chief of Sebapia. So is security personnel. And no intelligence in there. I was sure papa. Chief of Sebapia has been called to the Black Stars. He will be starting from the bench. There's so many I will be starting from the bench. Trust me, his little contributions will bring him to the starting lineup. Into your father, in your 2 minutes cry. And Chief of Sebapia the berry na doorbell so then the buy offer. Will start at the World Cup. And I'm saying, wow, it's so interesting. Interesting, pa. Wafa. Ovana pay what pom crat saying. I must spring it up. Now I must samra back. As I said, you're my dinkunim. Bono crama heady. My shall go, Munkasa go. Ovaso wa shall go. Tianka se go. Twofa. And likely. So be lead the attack no edi amayen e Canada or USA and Mexico. Yes. To offer between lead the attack no. Mami zano pe wo bredi. Right, Tabusano Paymo, Chemo, Quanson, Coso Crammer, dear 106.9 mega Swamrason, yet a good moon, Saman Swabber, Sumo Jumedi Cassius, Sueno, Anidaso Bia Jumedi Asujua, what me godfather, Mr. Hitman, son of Ponus, Timia Fred, Chichen Bench, and so Googie Namino, where Timia Swana do that, so and Swabber Timia for the Cassius, and so the Jumedi Cassius, and Swabber Sumano Pau, Johnny Shono, live on Facebook, Capital D, Capital 106.9 mega images outdoor, videos outdoor, and Pokrania, they can't simple, me patorias outdoor, a branch.
abrante friends and Michael so quota and an opano so timi fresh in a bench and so babo adwumade na se bibi bia konko no kroya and so timi akuche nsam no agun krata so besima kadu se man bi se me besam no deko empokra ne deba aguka nsam nsana se bibi bia and so timi akonka madika ni komo se brano brand bia trans say dia eye lumba supano pai wamo kwam wama fadwumade no ka anopa mi musa nso be na wonom ana se mpo dwumade be krara udi ubehia nso enso de asoma ahuwa ne mpo ade e kan se dwumade no so fa ne ntuma pa fira dia anopa nso nwa so American forma eye lumba super bobode na ma nsanka lumba super ne bi esanse me no ka say dia afa mfidie ma e say wo bi bia nso agye atuma ye obi bia nso bubo bi enti lumba super na no pa mi di wadanse enso a chofidi kese so na se wo ma nsanso timi aka bi lumba super dama agude mu nsem ya de ba nsanso e to dwumade so na bibi bia enso so timi akwanka ne ya hyase a asujo fly number deal 1069 microphone cross so amana ne common na latest no ya de nyina gua na sansanso atimi atodwumade so na se bibi bia enso atimi akwanka hyase a me no kase kopiem enso England English Premier League and a big game ba ku toja club of friends Brighton and Hove Albion enso trefie no ne Chelsea club no enso da redam so no so a big game anano idea kan sempo no anwuma 7 pm toja enso English Premier League na so ya de commando do na so somo ewo dwumade enso yemfi afa yenkopiem enso my friends Spain we no enso Spanish Premier La Liga me pacho na match Saudi opina enso toja Athletic Club Bilbao trefie no Osasuna bo sanso na Mallorca so no ani Valencia bebo na Girona enso ni Real Betis abona afempo no club of friends Real Madrid enso trefie no ne club ye friends Deportivo Alaves abo 89 me pacho games outdoor enu tu toja enso ade kan sempo no Spanish Premier La Liga na so ye ne commando do na so somo dwumade so na ukopio mama na friends Italy me pacho na we no Coppa Italia Inter Milan any club of friends Como and Rindam so we no toja enso San Siro ba kai se first leg no enso toja the time Como so no trefie to the Safra club your friends Inter Milan no me pacho game and day one na me pacho return leg ni toja enso San Siro we no Coppa Italia semi final first game no and I did commando do na so somo e dwumade so se won sanso timi atodwumade so na fioi yenkopio mama na friends France me pacho na big game ni toja we no Coupe de France me pacho ni misane Lens and Toulouse na bo and so a big game toja enso my na friends France ni mu ya de commando do na so somo e dwumade so na nra wonim se me no ka say dia Wero Lawrence Sports Awards toja na mino kasa brantia je friends Lami Jaman Nazrawi Abana and empanifon subo nidin sempo world young sports person of the year timi kode makwadana mino kasa osi akanima basa Lami Jaman Nazrawi Abana na je sa award no enso esi ni metri so yade nkomo no dodo na so sumo dwede so bibi bia so timi akonka na nim se mino kasa idea ukopiem enso Lawrence world sportsman dia kode ma dear friends Carlos Enquires one tennis player with free Spain man him when him send Osman Dembele footballer na so no so nyasan adia kan send nomination was aswe oni nyinam no ntimi antentama brantia your friends Carlos Enquires and the timi Jesus award no we no adia kan send Glorious World Sportsman me patro GC na so me no ka say dia no so nkoma efru abadi nyina no enso ma dwumade so na me no kasai ukopiem Glorious Awards Nasia just 2 players per ye bo adie cancer Glorious Awards footballers mienu per anomo so atimi agio asiom na sana sempo no abrantie friends Lionel Messi one penny footballer me patron no atimi agi Glorious adie cancer world sportsman and also overkai the year 2020 wajisi na so the year 2023 abrantie bi do komo Lionel Andre Messi and as otimi je sa award we esi na so enra nanka Osman Dembele hwanimu sempo betimi agenanka wono so atimi akoka Messi ho nanka yakopia archive na sempo no record na sempo de cancer history enso Glorious Awards na sia nanka 2 footballers we ana ombetimi age de cancer Glorious World Sportsman ni nyinam no atimi antentama Osman Dembele enra Carlos Enquires enso atimi ade na ti kobo foma menu kasa de ukopia enso sa awards na sia Glorious World Sportsman no me patro Messi
pɛ ɛne football no so watimi agye si na so 2 times 2020 and afempo no me patro the year 2023 no so ɛyɛ nkoma aka fi oba edi nyina no ɛnso aso mo dwuma de si na ukopiem ɛnso asa was na sia medical ni nkoma say only 2 players ana dey omatimi agesa award no abranti friend say no Messi ana mpacho Lami Yamal Nasrawi Bana enra ono enya Lorios ade kan say young world sportsman no eno so nkoma akrafi oba edi nyina no enso asum dwuma de esina se won sanso atimi ato dwuma de nam no kasa de wonim say El Clasico second leg no tojo Camp Nou me pacho we no tojo 10th May nyankopon adoma next man na me no kasa ya de ticket na ba mountain assistance say yes the cheapest ticket pano 499 euros and afi upesa uko VIP me pacho 1750 ade kan say euros and afi VVIP no and also range from ade kan say no me pacho 2250 euros enti Barca gamer one Real Madrid bebo second leg when El Clasico La Liga na so to jo Spotify Camp Nou no and also nkoma na sempo ade kan say no me pacho ticket empanifo and so etimi arabo monte ade nkoma no dodo na so sumo dwede se won sanso etimi ato dwede se na ni ma brantia your friends sene leme wono eti akan de ma club friends Manchester United me no ka say oye United goalkeeper. Now, unim said during that time, Abranti will join Manchester United. No, now the market value is 15 million pounds. As it stands, Abranti will team rise here. Menuka say 30 million pounds. They say we are team bina say Abranti. Your friend says Sela la me pato goalkeeper. And so the Manchester United team now. And also Ubetu and also come on kefi by Dina no. And so sumu Jumedi say when Sanso team to Jumedi is Abranti. Your friend is Enzo Fernandez, say a player. And so the Manchester team and come on and he says say Chelsea for and so etimi a price tag ya branch first Enzo Fernandez one mo say anewu ye team sample Real Madrid and now me new ka say one mo tete say komi na branch ya afri your friend Enzo Fernandez one betimi akofa no almost say 150 million pounds when you busa say maza na Bruno Fernandes and sample VT akwampo no ya turn say na branch friend Enzo Fernandez mutimi ade kan say 150 million pounds and so eti atu ni tisu say team B and so hiana esasika we ana omumetua no so enkoma me no kase fiwa ba di nyina no enso asumu dwuma de esira se wonsanso atimi ato dwuma de esira Real Madrid so no reporter me gada every club na so and it says omo prepare 1 year contract extension say no omo come Antonio Rudiger na ntia mete and it say Rudiger so no anka ohwe ni mu sempo mpanifo betimi ani 2 years nyina no Madrid mpanifo so mo agidie say Brandon betimi agya tum 1 year say on to us na say when di dwuma former Real Madrid team no and also enkoma akra mete anopai yedi nyina sosumu dwumadi eso no won de kopokrant ba na Brandon friends Bastoni esi akandi ma International Inter Milan na wakodi komo wasi say okọ Inter Milan me patro director na sempo no me patro board of directors no na so onu makodi komo say na Barca mover omo so atimi atum so me ya Brandon friends Bastoni in the service no wo betimi abo pempanifo na po wetimi apushi sa ade no esanse hu be hia say na wono so betimi join club friends Barca enti reporter me gada no pay and it's a Brandon friends Bastoni no was so ni Inter Milan mpanifo enso akodi kobo sempo no we no ade kan say 70 million euros and sempo no up to 80 million euros almost that to ni say Barca team no enso betimi atuansana almost say timi aka Brandon friends Bastoni no was it abi masa oni mpanifo kokasa say team beti say Barca the almighty Barca eba waso ya na sempo no almost show interest na nei wutimi masa offer no so afa ho masa daben eno so enkoma Brandon friends Bastoni enso akodi aso ahwe ni mu sempo ene webe anyimra no obetim ni mpanifo sinkonya na 70 to 80 million euros me pa jomo ka kire Barca team no se hu be yaso metu ansa krana Brandon friends Bastoni no woni so etimi adwane club friends Barca no hu be yaso mpanifo bete so esanzo no oyiya Barca team ni brutal eno so enkoma no pai eno so fi obadi nyina no enso aso mu dwumadi esuro deko empokra ni dia ba no over the weekend unim se Santos game ni baso na Neymar Junior Asia kai unim se onya 90 minutes na Neymar enso etimi bo 90 minutes etia klaba
your friend said from Nasi Nema Antimi and Shagona after the game and as a Santos fans no say omo twetwe Nema na den masa omu huru no bruta ene who masa chese Nema wa some bruta no so eya Santos fans and nyamo ho a adan wa damo so eda na di ento che Nema Junior Brante we eno so enkoma akefi abadi nyina no enso aso mujumadi so nanim se me no kasa ide se Nema benya kwenya na wa join Brazil national team no na se watimi akopie mo World Cup na se no reporter meeting say eya just 22% enti ehwa dinama Nema pa simple during the time and I simple uko suku na se uko years na utwa 22% eye fail enti Nema the assistance there the chances say na oba join Brazil national team no na se watimi akopie mo World Cup na se no me no ka se ewo form brutal just 22% no so eye nkoma akefi obadi na no enso asum dwumade esu no nteko empokra ne de bandam tese bibi bia so timi akwanka na over the weekend unim se Copa Libertadores no eno nso tojana na club your friends Atletico Mineiro enso ne club ampatwene no your friend sempo no eti ano so eye nkoma akefi obadi nyina no enso me na player your friend sempo no me patcho Hawk enso ene club Mineiro team no me patcho omu player ba konso etimi enya encounter abrantia your friend say Caracas Winim say Caracas esi akaima Athletic Mineiro na abrantia we buta no de bobo na say atete tete ana Hawk buja say masa unze ubuti na tia na ana abrantia no say ane Caracas na medi no nkoma wasimaza mi boot no eye ba akopɛ wenku na mi wo na mi koyisi si ade na mehye ana fei Hawk enso ka kire ni technical team no se maza mun pɛ boot ba konfam na brante we eno nso enkoma akafi obadi nyina no enso enso me ho na me patcho nei me patcho club and friends Atletico Mineiro from penifo enso etimi di boot ba ko enso bra brante friends Carrara se no so eye enkoma akafi obadi nyina no enso enso mu dwumade se bibi bia so etimi akonka dwumade enso enti Atletico Mineiro ne Carrara team no ana se Caracas team no ana na bona Brante fence Kasiani ana se Hawk enso etimi chani buta yede nkomado do na so asum dwumade se onsan so etimi ato dwumade se na nkoma mete enso fi Julian Alvarez Brante a wonu so si akai ne ma club ye friends Atletico Madrid no eni say woni mpanifo di nkoma se Paris Saint-Germain no wasi onya se team no ono onya ready sample betimi adwane club fence Paris Saint-Germain wasi ope Barca ana se Arsenal no so nkoma abrante friends Julian Alvarez no ene ne agent nso akwadi yede nkoma no dodo na so sum dwumade so no ndeko empokra ni de ba dwumade so se bibi bia so atimi akonkan na me no kasa de club friends Racing Club Center de omu consider as abrante friends Marcos Rowe wọ́n metimi terminate the contract esan so over the weekend me patcho club your friends say Racing Club gamer ombotia River no unim say Brante we edi red card after the game and asempo no red card ninya ba ya be hu say Brante was short sidema chese watch club ni brutal ana yebusa ze maza na ba ni say na dey yesi akan we di red card esenka won emotions bi kakra bufo bi beba adan na ese waso sidema wo twetwe na say Brante we empanifo Zuzene was sabotage club your friend say Racing Club no entumi enso esi akan de masa club no enti reporter mete and say omo consider say Brante friends Marcos Rowe no won betimi terminate the contract no so eya nkoma akafi obadi nyina no enso asum dwumade esu no diako empokra ne de banese bibi bia enso atimi akonka no so eya nkoma akafi obadi nyina no enso asum no so nkoma ye begina so na fei amanane nkoma no later sin nyina no ye de asina fei ya tiasi form na say Lumba super dama ye de fisam nkoma no enso abesom yanto aso ye to aso na ya say de fisam nkoma no so asomo na say ya page mu na say ade e concept newspaper review no enso ya tumi ato aso ama na bibi bia so atumi akonkan dia me no kasa dia medical nkoma say webe by Thursday Ghana Blasters head coach opania your friend say Carlos Queiroz enso ebetimi asia press no enti we press conference the first time wani media no enso be kasa no so nkoma meti adi nyina no enso to dwana me no kasa no yesi Alisa Hotel ana sa ade no so to dwa de nkoma no dodo na enso esum dwade so yese bibi bia enso etimi akonka na reporter no pai me gada efi Kumasi Asante Kotoko aso ye ene se omo interim manager pania your friend say coach ya Owusu anche bia na se ode Kotoko team no ko takwa na boss media ma ekobo na kane na reporter mete ene se ne wopani no wase wontimi nya adwuma ni biem
akurase maka na nso menwe seze mia na mesi metimi aye ze mintimi nya wode kotoko dwumadie no enso agu a me no kasa ide wose wantimi ntoa so enya coach enso emfama kotoko dwumadie anase kotoko team no eno nso eya nkoma efi apapani a ye friends prince awusu aso ye ba yedi nyina so esum na me no kasa ide empanifo enso abo assistant coach a ye friends Hamza Obindin ana afi kampo no ono nso ene opani a friends akwasi kusi ana say omumienu na omobehwe kotoko for the rest of the season no and also antia metina goalkeepers trainer no Eric Nipa and also nkoma megada enso fi Kumasi Asante kotoko so yedi nyina so ema na mandi kandi nkoma say we be Thursday opani a friend say Carlos Queiroz newly appointed head coach at the senior soccer team the Blasters of Ghana and so bana opani your friend say Samuel Osei-Kuffour a former player and so the senior soccer team the Blasters of Ghana wedding come on Accra and so afa coach ni legendary Samuel Osei-Kuffour. But I also advise that he get people who also understand Ghana football, who are playing there, who have tasted it, to also have a talk with him. Because I'll be playing Comoros, we were playing 3-back. Are we not defensive? So we're building on what we have already. Yes. So you see, like I said before, the quality that we have today, we lose Kudus. Probably he's not going to play the World Cup. We lost, what do you call it, Salisu? Not going to play. Nyama is not there. I think now he's coming back. But how long can he have to prepare himself to go into the major tournament? You know. So for me, I think the players that we know that they can do better, we should give them confidence. And I think coach know better than we do in terms of talking to the player the way that you want. Legendary Samuel Osei-Kuffour, former player, the man Bayern Ghana Fempono, former Ghanaian international, all this sound come away to Jano to us in Koma, say Ghanaian players are Dudwana and Suesi Akawa Manania Nay, Kamea say Omutimi Bodu Adi and Anasempono, Womutimi rise to the occasion. Omoji omudina ho ana Ghana for enso say o player bi ana say o Ghana ni bi o di na nkwensu ba bi enti akofa no ni nyina no Samuel Osei-Kuffour say wo say na yi empanifo nso timi anhyehyeye se player no osu a yankofa ne ma Ghana na afei wontimi en starting free ayentie Samuel Osei-Kuffour. Imagine, Michael, this question goes to you. If you as a Ghanaian parent, you base in Europe, and your son is playing so well, and that your son is Jude Bellingham, both parents from Ghana, will you allow Jude Bellingham to play for Ghana or England? Either we like it or we don't like it, we are second choice. Yes, that's the truth. That's what people have to understand. Yeah. Either we like it or we don't like it, we are second choice. And it goes beyond football, Yes. it goes beyond patriotism. Okay, so now if Duku, Frimpong, not Jiku, Yeah. Doku, Frimpong, and all those players, if we have got them young, all of them will play for Ghana. Yeah. So that's why I'm using the office in Europe. Let get them young. Samuel Osei-Kuffour nkoma ne opania ye fan se Michael Otinso edi edi nkoma no dodo na nso asum djumade so se bibi bia so atimi akonkan na reporter me gara no pai and is head coach adema Macrass folk opania fan se Masau Didi Dramani say in the list bia why nso akwa mpanifo se me hu banya se next season beto ama no say list na liki na confirmation na sempo no diamante so Abrante friends Rudolph Mensah Jr. osi kind ma Swedu All Blacks ni di wom Prince Cheneboa wono so si kind ma Basel Holy Stars ni so di wom Mohamed Salih anase Alitu esi kind ma Vision FC wono so edia pima ana Abrante friends Isaac Afo Samates 1996 impani we ana anase players we na ene me pacho pani friends Masau Didi Dramani enso atimi a shortlist o magun krata so say am say or the air command penny for say next season on betimi ato edama house folk team na say on betimi ababo adwuma no so ya list Masau Didi Dramani so a short list and simple washisha and also atimi aliki adibi enso ema na Brante friends Dominic Frimpong medika din komasa Brante wade ne benkum se na nayi yono dear passports ye ni gusu adi a kire onim say from day one ye din komo adodo na from Brekum Domane asin damasi wonyina dansami wonyina na ena
me no ka say dear final right funeral right 29th of May. Yeah, that's next month. Na and she say ampanifo and say announce 29th of this month April. Until 29th of this month April it will be next week Monday and next open Abranti and the Jana Kwana sa. Na I'm say Wednesday 22nd no that is watching El Clasico. Saint Dan Samuel we no Madrid fans and Barca fans who's Abranti a footballer. Inti Kobani say dia say footballers na na be ya you know inti Wednesday nyankopan admo china na El Clasico Madrid fans and Barca fans omo Saint Dan Samuel na fe Monday no 27th Dan Samuel FC versus Asaka inti games I told you no and Friday 24th no football gala inti multiple teams and so bebo was jumadi na say na fe Monday evening candle night and so the man Abranti friend said Dominic Frempong na fe 28th old players versus current players of Dan Sami FC inti Abranti umze usiakama Dan Sami for kakra inti anonso se nhihyeya boys amu 18 ana sempo no adofo enso so etimi de gu akwama yetimi kwhwe nice Abranti no yetimi agya na chi kra nti Dominic Frempong ameno ka say de no si akan e de ma bekum Chelsea wada ne benkum so no na ye ho nhihyeya kakra games awudo abetodwa no ana yedi bi enso asomo nti command enka dodo na na so Mr. Hitman trase nti yede agude mu nsem no enso ebesina me so no mencha ABK Otoke o East Legon ARS runabout wa wana ABK Otoke wo muka ne de service no chese de opese ye ka ne bia obetimi de akọ ABK Otoke na se watimi asesema Sam J Bakery enso Madina ana opai ya se ya bia point ya ji orders na anti fa pastries one de fa koda Sam J Bakery ana Miss Rita enso atema committee 2 ana opai manya ne tie se wutie bema ya enso Madina zongo ni ma Baptist school na chi wana bema ya enso back in stock nti bema ya no pai ma menche manya ne tie se wabi ma che se woman ta dwuma de nti Mr. Hitman yam fancy na se dia kan bia na one abuchan fanto aso right Bismarck Eduza na pay me da se papa apa so di agudie monsem agroprama so nsem ababeda tie for what DL 106.9 7 minutes after 7 and this is your breakfast show. Sio. Epa. You quit. Come on. Hey, hey. Name is Shefo. Shiriyami. Onami dara for Edibia. Ojami kosa moto. Onemi fa watini so. Au nigiti. Sema wozo so mwa bisho bani.
7:14 is the time. I'll pay Shraba Kojo Sabibi Atina said, who walk out turning in your cradle. Johnny live on YouTube. DLFM 106.9 live on YouTube. So be who the echoes were hard. Shraba Kojo Sabibi and pay what I said. Na femi mai Shraba Kojo Sabibi akwaba na pay na fe ko wakra tamo boso no won from the tiefo a wotie DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia over Kojo matching me Joseph Bakobra na anope wa pom to say Nyankopɔn adom bia bɔkɔ ye de Nyankopɔn ase ene eye benada fefe fa Nyankopɔn asiesie edi amaye na metaka say it's a beautiful Tuesday morning and anope ye de Nyankopɔn ase anope che tiefo na fe yentinsi nkomonim Bakobra me na ase anope na yemfa na ase mu ɔden ema twede yampa Nyankopɔn besa ya dom sɛ wahwɛ yɛn so ehu yɛn mɔbɔ na anope nso ekwadae yɛsɔ ne abasa kɛseɛ no ekita yɛn ya na ɛyɛ nadom ne nahu mɔbrɔ de yɛkasa na asenka ne den ɛyɛ yie nka no anadwe mu na yɛ mu nneɛma ahodoɔ ɛfa yɛn so ɛwɔ da yɛso mu ne nyina akyi no ɔne nyame abɛsɛi aguso ekita yɛn mu ne nnɛ sɛ adepa bi akye yɛn na yɛda so a ɛyɛ wɔkrate asefo a na yɛtwede yɛmpa Nyankopɔn sa ne adwuma a mene omienu yɛntua ho ka na yɛ ho adwuma bia de yɛka ne sɛ nyame yɛda wase ɔbɛmpɛn so a Ebenezer wode yɛn abɛdurum saa so ne yɛtiefo mu tie frɛ akyikyiri ne bɛnkyɛ no pɛi yɛse twede yɛmpa Nyankopɔn ɔnyɛ mu nyinaa kɛseɛ titiriw ɛne mo a mofa yɛ dwumadi ahodoɔ nyinaa formation centers ahodoɔ no DJ Ghanaman Waitress Station anɔpɛi senior DLFM nyame nhyira wo pii saa nso na trotro drivers taxi drivers ahodoɔ a mofa yɛn programming me wɔfa ase wɔfa efum ɛne yɛnya asɛm kuma koraa yɛ wɔsio kan matwi kyese baby onam bia speaker bia dem no pani kyese wo jemu anya asɛm wa timi wɔfa me wɔfa efum anɔpɛi twede ampa Nyankopɔn onye okese pam saa nso na express fo no yɛkyeakyea mo VIP fo yɛkyeakyea mo drinking sport ahodoɔ pubs ahodoɔ anɔpɛi ma fe program ahodoɔ no Nyankopɔn enye mu nyina kɛseɛ pa no ɔtenanim emfa nkyere mu nyina mo nso so a motete mo private cars mu no ya me nhyira mu nyina no pay na onye mu nyina kɛseɛ right yenko yenim mate me da se papa pa kwadwa no pay sɛ wachiatie for titu wana mo bie won dwumadie num na fe de wo ye bia na tiefo nso eti yenka ene anapai kwadwa no pay na me ne atiefo ye hye ye hu kran ene nkomo ana ye eche ne sɛ kwadwo etoda you feel say abraba wo bono ni pay you ama. You feel rejected by friends, by family. One kasakura na wapaba. Na me catch you for say, e mo obemumbu. Nipa betumi you ama. Ebusuya betumi you ama. But Nyankopɔn die, when you woman de biarada. Friends can give up on you. Family can give up on you. One kasakura nkasa utumi ka say, me ankasa mapaba. Anapay. The na me can say God will never leave you or forsake you in times of trouble. Ebere mu adin aba no Nyankopɔn won pa de biarada. Now what kind Deuteronomy chapter 31 verse number 6 now. Was it be strong and courageous? Do not be afraid, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kwajo, and then command pay. Na me near for yeche. Black over menase na yensenche yatefobio. Right. And an pay said the wakano no. And yes, I might be a buyabem. Na tresem asama wakanya de bia me de hye me hu kran ni. Walking kind Psalm 146 verse 3 no. Psalms Israelum oha ene aduanan sia yimu miensa no. Or say, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Etieno no. You see, we are no. Eya na me hu obi odani ato no wofa bi so no papa bi so ana eye mesere. Do enipa na do ba asase nto ye dan a enipa na behwe wo. Nanso Yankopɔn ye wadom na oman ga na mra
kyerɛ yɛn sɛ wonyini na wodi mfinhyia du nwɔtwe korɔ na wabraba bekita wo nsɛm no a ɔman Ghana mmara ma ho kwan ma to aba wotumi wade no panie yi me wɔfa ase wodu saa pɛmpɛnso na abɔ ho so na ma wani yɛ dene na toto nneɛma yi wɔkan odifoɔ Jeremiah homa ne tire do nso yimu num na ɔse cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh. Entity niye. Enipa bibini a wodo wani to no so, wodo hu nyina to no so no. Emfa. Bible say na no me nka wani pa ode ne ho ato odeseni ana wani pa so. No ode nipa deseni ya na basa. Eniti na ma mbibire du pempenso bi ana yabubuo no. Obi de ne kra na wire nyina hye nipa mu so osimesi we de se de tie bia no ono ane beboa me ho na kire wo sa enipa bia wo ne sinto ne mmereye twede ampo yankopon kuto no no won sakira da se de twere se bona ka no ono a ye nim bia wo firi ne bia wo kro no se de wote ne sa na wote nti ono won sakira asem bia ne ho a wakan so a o ma ne mamu enipa be hye obo enipa be kan sema ede adokodokwa sema wote a ema waso mienu mu nyina ye wo kyewo nanso ne nyina echi no Nyankopon enkutuo na betumi amasa aginasie no etim hyene so say Proverbs anase mobisa mo homa ne kan o se nipa ekwa aginatuo susu de nanso de Nyankopon aka no ne gina enti brabi a wo bɔ no se wo de nipa bɛyɛ wabasa nkutuo na wo de ho ato nipa so de ame wo faase ye mfa enti du baabi a na wabɔ ho so na wahyɛ wo ho den na watutu ana mo ye hyɛ so mepa exact quotation na ma it got a point a wonim sɛ Nyankopɔn ɔmfa ɔdefo anadom dodo na ye na de na Joshua na ɔne Israel ma no ekɔkɔ kuro na ɔmɔkɔ so no na Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ ɔmɔdɔɔso dodo ɔma asrafo ne bi nsan omosan nipa kitua bi dodo na omodokɔ na mukodi nkugo kitua bi omokɔ na mukodi nkunim medofo abrabɔ ne yɛbɔ na nkrankre yɛkɔ a yɛbai obia wɔ ne mission ane ne vision obia wɔ ne suade hunu ne botaye si na ne so abrabom wona wonim sɛ de opɛ sɛ ɔbɔ obra na fa wona nim ba bia opɛ sɛ wo fa ɛbɛboa na wabrabɔ enti ɛsɛ we stay focused ɛwɔ bibia wo yim na onipa de ɛden a Yankopɔn bɛboa nipa ɔde fa nipa so na mom emfa wo wire nso mfa nhye nipa msa to okos me ye den ese Hitman ma memoa o me ye den ese me wo fa se ma kese na ma me yeye dabi ya me watom no de fa ode wunhyira fa ne so a hallelujah na mom emfa ani nto se wo twen ena ma ne bebre na du ba bia na oma break it down ena obi eco relationship me ka sei odo a wonya ye ma ba ma no ekosi ni tirase enti we feel so depressed mabrabo ni nyina apem bema bi nso ekweshi abaya bi hu sa abaya we de se de otie de Nyankopon nyame ama ene we yi na ma me enti we de mensa na ho da me na beko wuo na se dum pempenso bi no oba na ate akosra de yellow card de manifest wante ase ne wafa red kojan e de ate no watunu se banche ene na so ba ko yetu afiri honom aye nsempi nti se de ete no emfo ni ntuni paso even oba kra wawara ne kra no ye wafam de so wade ni dono ye de esa we ye but emfa we renhye ni mu because enipa limitations enipa nya Nyankopon adwene betumi asesa at any point of time won say ye mood swings sometimes do ba bia tumi sesa ebre bia betumi asesa nipa di adanada ne sa bottom market no enti wo pese obo bra ne ye na adu achi a ehwe benkum hwe ni fa wo de wo pese wo ye just stay focused na ye na me bia so mu wabam because me nim say omodo ho to awurade so na de nyina di bua won na ewie wo yie channel so wo kan Deuteronomy chapter 1 verse I think say 3 downwards no kan bibi emra Mose wu ye no ene Yankopɔn epaw Joshua se oni nanim no mfa Israel ma no entwa bokoko no wo mra Mose koya asoden a ode ne poma ekobo I mean botan a Yankopɔn ka se nkomfa ntere so ani senti wa ma na nko Kena no asema Yankopɔn ka kire Joshua ne say makoa Mose wu enti gina na bɔ wasene so na kwa wu kwei me Nyankopɔn medical show de na momu no bibi na me ka kire wo hye ne so say enhwe benkum anase nifa
ehwe benkum anase nifa na dia maka kira wo mra homa ne mu nyina no so emfiri hu mfi nko benkum anase nimfa etide bia meka bibia obeye bia there is a condition on it brebia wo bobia adwuma ye as media personalities ya anase media practitioners ya wo mra beta adwuma no hu busu a emra no ubedi ne se de ese brebia wo bobia wo homra Nyankopɔn bo nipa wo de mra ma nipa sa de we fatu etu ha fa we etu ya fa we etu ya wo de to a wokɔ wamfa nto ebefiri ato intehye ne amane yekuto dia na ya mahwemu ya mo pani no matter what the situation may be ebedu ba bia ho be kire ya behwe ase na so hwe ase ne nkire sa brabo na bawie no a time is coming e bia wo na be pagya manfo agina ho ana penko point na nim kire wo wo kan wo se bibia ye wo conditions wo ho wo hwe nipa no wo Bible mu a Nyankopɔn ati nani a ka say sorry for kete na nantikwo na sure. That is John chapter 5. Better the subonte no no. Wo kan ba 8 hono ma. Bible ma yati ase say Yesu san ko hia no wo asori dem ho. Ana wo ka kire ne say enkoye boni biem na de sensei ama wo so. Conditions wo ho. So what you say. Right. Nyame bibi obeye bia. Easy. Oba na emanfo do mo sa tetene so John chapter 8. Yesu wa bo adwama nti no. Ebinsi wiase nyina dante mu nyina nkoto Yesu duru ho no de no kan. O se de wonye bone da no. Onkofo abu eni ondi kan to ma oba no. We de ne de to ho na wafa. We de ne to na wafa. Obi aye bone. Obi afom. See, unim. Empeni se wo de won sa ba ko. E kire wo bi so anum na enan na aka no. Eye den. Ehwe so. Enti bibia wo ye bia no adwuma ye we bra ko bra minim bra me bo. E na me wo fa se market se sunim de wo ye. You can't deceive anyone. Debi ubi bia wo ye bia no wo de ye wo wadwene se wahinta ba Nyankopɔn de nim enti wo pese wo bobla na wo kɔ wanim a emra wo ho those days no na Nyankopɔn fa ahemfo ene na sɔfo mpanifo adifo no do mo kɔkɔ na ɔkɔ na ɔmo kɔ na ya na mra beta wo nim de enti a Joshua ne dɔm kɔ di nkugu o mra ɔmo kɔ eye kuro no ye fene se ayo bibisa sa kuro no so wo nim de enti ɔmo di nkugu na ɔsahene no mu baako ekɔ wia sika eye kuo ni de a Nyankopɔn waka ho ntem se mo bia mfa ne sanka ene tinam kodi ntwo aya bisa ho se bra na wo bon de enti na wo kwa no waye nko bisie no wo kwa no asaba bisa ho anka se bisa ho se check yourself wabusu na ya num abusuya ne se ya num abusuya mpo a sa wo bo obra ne yi a ebe ya minus you yem bebre firi num abusuya na nkom de kogya abosom nanso wo hwe onyame sum ye tutu na mo ye sum Kristo ni ye edo ho to wala no so ya mpa openi ebe ya minus you sa ne tie enti se wo betumi abobla na wakɔ wanim de a wudi na anya woda na obi sanse check you dodom me that say ko wakrata mo boso bere ne insuraba ojo sami be join your live on YouTube DLFM 106.9 on YouTube if you want so hwe dwumadi ni be kwajo ubere ne Enquires Black Obra no pay minas na ko wakrata hodo no mu nyina si form ne ede nsem dodo na aba emontene so ne yaba ebetutu no asra ne abasa ne ya ma oman Ghana de hye ehun nsem ahoto am ekoso ewo oman Ghana mu na anope no wodwane live on YouTube enam dwumadie ba ko mienu bi ntino empenifo gu so agency asisi ne de oba yen Facebook no so a emfa Facebook no nya de a obehu yen enti ebesere opese ohu ya no pe ne dwumadie ahoto a yedi am bo ho moden se obetumi adwane live on YouTube at DLFM 106.9 live on YouTube at DLFM 106.9 me wo fa se makese adambente no ya de kwa krata hodo ni nyina begusu nto ba ensema hodo a ye bebobo so no pe no wonso ubenya bi na watimi akenkan ewo ensema hodo no pe kwa krata hodo no ye de nya bomodia na dimika tumrika dikane tumrika na hia yen bomodia na hia no pe na kwa krata mboso no yemfa ni nyina emfamra emesum ntimi bo me homoden sei metumi ediko aka tare nyama me wofa se market se be ya ono so ebetimi de aguso na munso hu de ekoso ene de ba wo man Ghana nsema hodo am ko akrata hodo no ede ebeja ye no na hyene nso no pe ko akrata hodo no boboso ne de ye de no etutu na sere ne abasa eye na poso na wahu nsema hodo a ekoso manyim nti ne beka ne say newspaper headlines na poso ene bobo nsema hodo a edi dintiman edi ahim no ene ye bobo huma hu nsema hodo a ekoso nyina nti openi edi kan boa me na yenko
kuwa krate a edin da so eye women and leadership Emma eni akani anapa kuwa krata no eden nsam nam na nsam ode baaye no emu ode pa se anomanam emu ode wo se anomanam osena sese no my Ghana de na yehuni na edika akra no ma yemmo empenifo no mumke bia ntwetwe huro bia omumfo nde da kuwa krata anim edikan ye Mame Charlotte osei odon ena akane na oye electoral commission asehwe o manga na bato so na oye otitrani former chairperson edema electoral commission ni din ede Mame Charlotte osei ni foni ede hanom eno wachinzo ye Mame akane o manga na temuafo pani Gertrude Alaba Tekno Esaba former chief justice ni foni ede hanom kama ana afenso akane omampeni dada hokafo ye Mame Rebecca Ekufu Ato former first lady ni foni edaha ana afei imprempren Ghana mampeni peremo oboada John Dramani Mahama ne hokafo ane den ede ye Mame Lodina Dramani Mahama first lady ni foni edahanom ne kuwa krata ne bisa say Ghana's leadership question are women truly included or systematically sidelined into obisao say Ghana entu sa hwede amamwo ekoya o man chechire ne nkan ko ne mpuntuo no eti aso ya ka dibra hodo a eboa ma oman Ghana ekonanim akanifo a omohwe oman yi so toto niema asya hodo a eye aban de a oman ya paw adwumayefo ahodo akom eye adwuma no enti Ghana ma wona muka ho bi ana say oman Ghana nhyehyeye no ye mamra ene nhyehyeye bi no ya ne say ema ne de che say mo nhyɛ da nka ho na mo na ayɛ de masi nkyɛn ehiamu an ye fremum eno ya asɛm no pai kuwa kratai ebisa na okirem say aka ne oman Ghana former EC chairperson Mame Charlotte say abase samba ye penet ewu abase samba ya netew omutu ni se banchi ekire din enu wachinso ye Mame oman Ghana akane otemuafo pani ananka oye oba na oman Ghana nyina temu adwa so oteso hwehwe na ototo ne mama temu sensem konka ma omen abase samba ya ekire din Mame wonuma ho ne se banchi sanso ena akane oman pani dada yam papa Nana Adodankwa Ekufu Ato ne hokafo ya Mame Rebecca Ekufu Ato former first lady nimdia Nyankopɔn de atom no bepem samre se wonum nyina ma bemo no kwa wie ye pe ekire din oman nyamfa so wo mo so anye ye biu ne do makosi nkyɛn sanso na ye Mame a ono be ye first lady ampempren wasan ba ne prenu so wasan ye oman Ghana ye first lady yam papa omampeni John Dramani Mahama ne hokafo ye Mame Lodina Dramani Mahama ye first lady omen se ye to abawia ede adi bre sonko ne de ma wonom tese omo ye ma wonim de pa betumi abɔ brato to ne yama ma omenka ye kɔ anim ankaja batampa ya fa yanto mepa afura nanso ekire din kame akoye se omanga na yatim sisi no emma no de akanie no ase mono munhyɛ da nka ho asa akane a Nyankopɔn ka ase oba ebenyinsen bosome nkron na watena fie na bema nso akoye adwumaden esene ne ho fifire eda behwe oba no sesei akane ne mpo wo ye oba na yaka kyerɛ wo sɛ de ade na ye no tena fie nanu aduane na mrante wa no ko school wo mu wi omu nkwa fuum na de wo moden na hwe mofra no fie maye na ye aduane ye ba anya biadi saa na o ma no hyehyɛ no akoye sesei firi sɛ o my Ghana wokɔ asoya hodo a esum wo men na yenka bi na nkaja mpanifu anso de nka bia dodo na ye mmarima nko a intoma kama na hye na esa ma na ase de mo ka ho yemfa mo nka ho ase de mo ka ho yenka mlaka dase ka sam ntomu kyerem zezeze no empirifo meka se na yehu se o ma na memwo no mode ma no ka ho amom de bra mapan fasafata na anase mu yiwo mu mo mekyerem ene ya sama eso pa no pai
me wo fa sesela edi film asebe jompa ya women and leadership empower inform and transform ode betu twa ene ye page 5 eno no na yakua nim na katafeta so emiensa nso ode nsem ni bi bae na wokire ma sesei ade ba ko a ekoso ewo man Ghana yen abefo kitahudi ahodo ye dim mekire silent digital threat ade bi ekoso awa abefo tenta no so a akwaye ne ho kwadi awuo pa de mo man titiru efa nneema ahodo a ekoso awa abefo tenta so ase nipa pina yenka ho nsem enie wade mo kirem say rising exposure to pornography among Ghana's girl child enti o my Ghana mpempe mu kirem say ne ya mofra na omo beka kire mu say omu ko school mu ke teacher aka kire yen say ye be ya assignment bibia be no internet so online abefo 10,000 timonto form ayen enti sa emofra ne saka school ni sa no ko classroom kwatena ho no pon school ni wie dia kire din omo kwa abefo 10,000 mu kire mi say ne blue frames nkwa no mo hwe so ni blue frames no blue movies omo kire ma abekwa na pornographic eja content ena ma yetete to online ena won mbo mani akwa mo bitumi hwe na ni nyina prusu ni ayegon just go ba ene oberema edi mpaso agro ena ma yanketen keten efri mfie no edumienu ekwapim tunum edunson from 12 years to 17 years chese pornographic content no online yete say no say the man for hwe no nya easy kra na mo kire ma mabunu nketen no titiru ne maya no ene mlante wa no kwabani tumi hwe saa na ni nyina prinsu say ade ani dawo saa na mo yesa ndo mo kire mu a saa na mo na ya maya nketen etu no ena mi mlante wa ni tu no ebe won sunsanso bone wonom abraboso efrise ne emaya ni pi etu saa na manama sese ne kura de ehu kram chese obetumi aka mlante wa be de se du abom ena omu nyina twempra ba ko pe ekire din chese niam ahodo a wahwe ne stars ahodo a wahwe na wabe fonten so no pani ehefa na ade na be fa bi obehia o ti ama mebunu no chese school no mo ho no mo nso sabe adusia na nkasa e wo ho no nya no na wudi trim o kan kwa teacher ne kura pon na nkaja wa sony data na wa kwa be fonten so akohwe de ekoso e wo pornographic content na do mu kirem se gi debi mem ha titiru ne Ghana ajeta pa entimpenifo nso de na nka be bibi mpo a emra from susu asa no sa content no nka yensi wo ho kwan se be ya wonu mfoma ni kotu awisi enkonfuso mu ko hu pe esamaba a betumi ase wono modache anope ko akrata yi ne fa etoso emiensa a women in leadership e de abetudwa sanso na nsem twani a odi ne dwuma e wo yi ip me ame wo fa asem fantin besia na naba anamoa ne mfonyin da ha dei mame kan fansa akra because medum fantim ana e mark enya dem no we na se medum fantim ma me nu fantin besia nti mame kan fanti enti na naba anamoa na ne mfonyin da ha dei in fact ne ho ayefe o na naba no ho ayefe papa hwe ne mfonyin oda hwe ya katafo tore bien e wo women in leadership ko akrata nim na olobo amande de na naba anamoa oye adwuma e wo GH1 TV na efe nso EIB network omo kirem a me wo fa ase be yen wa ne modembo nsɛmtwerɛ adwuma na ɔyɛ kyerɛ nyama bi ole ye wo mu no wa manyi papi wanya adwuma aye wa hye yin papi nkran na brabɔ pa wo bonti ontena hɔ ma obi ho nkyeren o mo babɔ no kuto da na ɔda bɔn enne me kase ni dwumadi sonko odi den nsɛmtwerɛ yin onam do ma na yin papi wanya ne ho fa so a ɔman ganem wo kan nsɛmtwerɛ adwuma yin aye wo mu onyimpa kura wa boa pa ma nsɛmtwerɛ adwuma ya kɔ no ma yin papi enya ne ho fa so na brabɔ ahye yin papi nkran wo man yin mu a yene ya dzi nyina yenu aba na naba na moa wa ya de papa ntano pe won pen ne modern bo a wabɔ wo man Ghana nsɛmtwerɛ adwuma nim nkranhye da ahye afofora yimpempo odu baabi na brabɔ ya basa brabɔ asini sadze nanso nkranhye se modern ma hon wompo mo hon akwanya ma won so wonya bereba some na ada ne onam ne do ntinyi papi wonsa kɔ wanon wa ya adwuma osombo pa tano pe ne ku akrata agini ho dance de ye kɔman yi mu emaya wo konkoden
wɔde boa nsɛmtwerɛ adwuma wɔ man Ghanam a ɔnam no do nti nyimpa pii wɔn ho atɔn abrabɔ mu a yɛnua ba nana aba anamoa me wɔ faase wayɛ ade pii a no pay women and leadership emma na kendi ko wakrata no ne photo de ben ɔde ne ho ama ne bon ɔde abotugua ɛyi Michael Nsemfanti ma yɛ ade kakra sɛ okura de wonhyɛ da nkyene sɛ ntikura no ma nya de awu enya sem kuma kura nti Nfantana ne kan ya medene pa but me gura me here mutuma ɛho kakra nkra bibia be fine oh me try bia be fine na kratafa to so we ni ya free ɛyi Nfantim ti yenkwa sante na yenkwa sante mantemu na kratafa to so nan ɛwɔ women leadership ɛbɔ amane yɛ Public Account Committee what ma hia say o second zonal hearing dwumade wo Kumase a won ba modern scrutinize infim pimini aduonu enan auditor general report no ma hwehwehwe mu antesante mantem de ne won ma tu hwie akoduru mba modern akohwehwe assembly ni dwumade bi o mu die mu menzire perform dada ho masua no nyina mbehwe obi ankratam dwumade amu de bibia konkan ana say ekire din ne ya maame atiwa east ma shebedwani onu kura na oya chairperson at the Public Account Committee oni minyamfo abena osei asaremfo ni da hanom na wokyirima one de wanya dibre se osoafo pen enti no emra ni ho kwan se sa adwumade we no onu betimi atena dwam se otitene ne nemum obe ogibeja ikomwa no e de amaye mpapa Mers enya de waguo no atamlis we ni Samuel Atamlis papa akane omampeni dada wanya ne bebe kwan yakopon fa ne sinu ya bemba ne den ede wana bo Samuel Atamlis wonna betena dwam ne wabɔ ne chidon no waboa no ma hwehwe nkratasem wa sante mantemu na wa onema nkoyi no penifo na aka ho asem wonso abɔ moden ne abo abaso enti we yɛn sema hodo no pay women and leadership kwa krata no ema ne yakenie ɔde ba ebetu dwam wo faase Sheila opa adwumaden omaga na mahye bedwam ne kwa krata yi esi ne sere so me wo faase mpom design no pa me chiao pa Sheila me chiao pa na yakuya ni mwe na yakopie mu ewo the new publisher dia ba no ba man yese ko akrata wi ba man yese economic revival not cosmetic forcing tells global investors enti oman Ghana sana hene ya photo samfo yam papa doctor Kessel atoba forsen adwuma ko enyan yama hye bedwanyin wensi madum fantin ma menka no fanta akra because so infantin enti mo pa kire nyinan de obesere Ghana fo ensmodo nanam omanyi mudo we settings aban ne sika bia mram oman Ghana mrama ho kwan de wonfo wonsanka na wodo wonsanka kan woda aya mo oman Ghana sikasem wajana na ndwe okiremu anokure nyim amembu na no obi nyamapa na woda agwa akwa mene Ghana sikasem ene Ghana yadwedi bibia rekɔ kama nti we no wonya abotar na bibia ye fine enya da amemu a wobun wo ye settings bibia ye kama we no enya da be 9 day wonder da bi mo hyehyɛ na woda agu kwan mu no bibia nsesan da nti yenta wo nachi na wonya adwumaden so mo my Ghana nti we finance minister Dr. Kessel Atoba Forsen. Na Sansana stop eating banku big fufu at night. John Mahama warns Ghanaians. Ghana man penny no musem ni kokobord ya ma o man nie. Kobrani to me san kwa na dwube ye dum yenu. Na banku nto aba ye miensa eda ne boom. Na ya de ya oba na bomode asu kuta wo de egu ne boso. Odidi saa na ni nyina han na anadwo owie mpo a na wakwa akoda ho se tim kaja. Madam me wo fa se wo be yade o. O man penny chirim se munyai. Adia sanya wekura nkaja tea bia na kwa prepare otu bia koko bia porridge bia na okofa banku na dwumu ni ade enye to mampani akasa mususu hwe ne mabiye hwe ne mabiye na yanko piemu ewo the chronicle kwa kata no ba mania no pay say katafata so emienu ene miensa ewo the chronicle kwa kata nim enu ya asama eso pa kwasibo ne be kan say banner headline awode betu dwa ode osofo no na ohwe oman Ghana yensase yakwaye
ene oduma nkoma ene port ya tuma asase yam mechire minister for lands and natural resources oniminyamfo Imano lama kufibu amfoni dahano manu kura so na ya dehia wonom ego elembele abato mpesu aso ma hye otirema Enzima youth kick against illegal mining by foreign nationals on Ademus concession entemika said die oh my Ghana this year be adwa papa Enzima youth embebra mo wanzema kirem say oniminyamfo Imano lama kufibu aso original naso eden ye huni chese wo kwanze masa asane so a Adamu concession ho no omu kirem a sese no Adamos ho no amanfo a omumpo no munya Ghanafo ene etufu magude kwati kwanso ede na wo ya fa ho se oswafo ahwe omanyen sase ne yakwaye so nti beburu na dwalai o ma pilai so oswafo man ho nya ha no ntu sa ade che no se Ghana ni ntumi nko obi krom enkotufu magude kwati kwanso nsai